Okutongozaho fakitore kurugirira kwetu mu bito kutwira hagati y'abahingi n'abashubuzi b'amajani abegomborora ya mpungu hamwe na kayonza ngo batuye bagende ngendo ningwa okurwa mu cyareki ekibahingiremo amajani okuze mugomborora zindi kandi ngo bashoremo amajani mingi. Aha kutongoza abebembezi bagize ngo bateganisibwe kizibu cy'amashanyarazi enguto no kuburwo rwezo. Iyi fakitore yaba itatuzire amashanyarazi bona Minisita. Because kubagamba the 4 million shillings spent per hour. Okurugirira abebembezi mu cyangeki ntibagira ngo nubare batongoza fakitore konga bakinekizo cy'amashanyarazi hamwe n'enguto mbi byeha bitaterezibwe neza kurema. Engero ndimba kuvuga fakitore yabere hare yakayonza kandi hakuza kwenguto mbi. Ubanze no kubasima bizo niba akoze kugira ngo tugire iyi fakitore iraza kugira cyangwa chairman wa fakitore ya Yagamba. Rafael Magazi ahigira abahingi kushoroma y'amajani gabo no kugareberera kurungi ngwago kuva hiba kuruga omunshozi nekimanya ngo numuhashemirire kuruga amajani ngo mutindo. Ati abarwanda abahingi batonga $3 buri kilo. Dola zingai aza buri dola erimu esente za Uganda hiyenke kumina. Ekikumanyisa ngo kilo yabemwe batunga umutwaro kumwe n'12 ikaba Uganda okutwariza hamwe nango na kayonza ne basakoni yebembira mu Uganda konka turenga doremu turenga dorazina turenga kumina tukiretera niwe sinde zwatumwa ko muhingi zacende abo kuba fakitore ine imodoka yo kutwara amajani kuza mu Mombasa. Minisita araganisa abahingi aba government neza gukora cyo n'ikubasika okutamashanyarazi mu cyareki hamwe no kutereza inguto zo borambuzi ziri kushangwa mu cyangeki kandi nizo zimwe ziri kwejenisibwa kutambuza amajani. Gashakwa Weza Wilfred.